tinggal lalui baca memang la ilaha illallah walaupun satu kali. Namo menicicang si kanjakna kopura ni baca la ilaha illallah aja nagaga bicara wirikada mundrinna. Si kanjakna aja naga bicara mole mundrinna aja naga maculita magai iya ko narunangi pure baca la ilaha illallah terus toma tinro ni gamisengi yaro tinro tapa capurang toma teru mate, maka insya Allah kita mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Di mana ke hadire ia metona tasat dingale tak melo liwu matinro terutama ko waniwi aja memang nataliwu ko deta pura mak jinni iya namo iya mita pula lisu iya ko to mak jinni na to matinro na to materu mate sahiki mati syahid terus iya ko to pura mak jinni to liwu na me matinro tabe tinggal lalui baca memang la ilaha illallah walaupun satu kali. Namo menicicang si kanjakna kopura ni baca la ilaha illallah aja nagaga bicara wirikada mundrinna. Si kanjakna aja naga bicara mole mundrinna aja naga maculita magai iya ko narunangi pure baca la ilaha illallah terus toma tinro ni gamisengi yaro tinro tapa capurang toma teru mate, maka insya Allah kita mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Manakah husnul khatimah? Maka di Nabi ta mangkana akhiru kalamihi nigi tau ucapa pacapura wirikada la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan tamai surga pamasina pun Allah Ta'ala. Jadi makanya ya ko meto sebenarnya ko tome matinro ala ni bilang-bilang bilang-bilang ye meki pakai bilang-bilang makanya dene pakai bilang-bilang di mato dengan tangan di mato dege pakai tapi terima sikiriki nalai pengantar tidur iya makanya kode ini sengi makeda siaga ni la ilaha illallah to matinro. Padahinya kalau kita meninggal dunia maka meninggalnya mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Iya. Yang selanjutnya ia naru nampi perli pak biasa lewi na sebab magai yak kita urengi yak ko baja sangadi itu madang na degaga tahu mampi-ampi baca ki iri kita urang. Iya, apa dia ni sepak mati maka kinru ki je mati ala leita ka mati angka ketum mita ki itu ketum mati palawangan dia ni riseng diga jaminan diga ketum miseng ayo makruh ku kak mati diga. Iya. Tapi iya ko takko malewak mui baca la ilaha illallah terutama riwayat tumelo tak matinro majami to makada namo material ki na patuju ki pung Allah Ta'ala na sebab magai abiasange baca la ilaha illallah. Ini penting. Terus selanjutnya tidak lama kemudian mati si benena Nabi Tayasa Siti Khadijah yang selama ini mendampingi Rasulullah, yang selama ini mereka rela berkorban sekian hartanya untuk membela agama pung Allah Ta'ala. Ina Nabi tegangkan liwat sarana tapi watiro alena Jibrilu nonno sendiri aga nora Jibrilu Muhammad aja mu masara angka kain kafangi upanorako kain kafan itu maka di Nabi tanikan kingi punna yewe kain kafangi maka di Siddi alimalabina Siti Aisyah Siti Khadijah idi to nasa Siddi to angka to nasa alena Fatimah angka to nasa alena Sayyidina Ali Siddi to nasa alena Hasan makutali Nabi ta ko Jibrilu makare magi na digaga tawana Husain
magina sa digaga tawani ro apomuro alena Husain. Makuro bahasa anu kuro percakapan ro riwayat makali alimalabina nabita. Kenapa yang satu cucu ini tidak ada kain kafannya? Maka Jibrilu, ia tu masuk Husain, mereka mati ditebas. Pada akhirnya mereka mati syahid, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dikuburkan karena harus menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi itu Siti Khadijah alimah bin Nabita, termasuk Fatimah, Sayyidina Ali, si bawah Hasan, yaitu kain kafanna langsung oleh alena Jibrilu mantarakan sini tomo-tomo bikin ke hadirin. Ya. Ina rosarana labita dua gangkanna na coba-coba lo Taif agama na sang koro di mata burai rosaraku roh mi kalau palatu agama na pung Allah Taala ni kala tu si ko Taif turi rempel ki tatambai dukana pada akhirnya Yasrumu bin Abita ipaterimanya sempajang. Nah sekarang okoni munro kehebatanna sempajangi pak maka dia itu sempajangi makan jalak de ipake makbura sarah beton na yakung ke masalata insyaallah siari-ari ini tomato wawi wasiruntu maka dia anakku biasa ustaz luar biasa betana pokoknya caute mitai tapi alhamdulillah tungkat suju pacapuraka welo doang kasih anakku alhamdulillah petunjuk na pung Allah Taala. Jadi kasih di mana Sarah ya tu iya ko batai wijai dia nami matuju jadi dia nak kacau koko ki suju pacapurang fa insyaallah alimalabina nabita suruh ki perbanyak berdoa di sujud terakhir pa aksiru doa pamege perlu doamu nariko suju pacapura ki nariko suju ki perbanyak doa pamege pelo letak demi na cocok tu yako to macio ko imangi metani tokol na imangi to suju mobil apa malampila di pak dongan makanya itu imangnya mengerti cek dek aja tepat pada tanah suju lenge na ye suju pacapura si kanjakna meta cek de suju pacapurang magai ya rengi kesempatan makmunge melodor ripung Allah Taala. Matara tu pak donger suju pacapurang magi na matara pak donger riwat tu suju na tahu na sabak lena gaga cawe atai si bawa puanna riwat tu sujud nama sampaja fa insyaallah. Satu. Yang kedua magi na matara pak dongi riwat tu sujud tak iya ro ko to sujud iya ro kami na malabi uko watakali tak tapai tapata tapi yulle pasuju na sabak pung Allah Taala berarti iya tae betul-betul na pakyatai alena uku pung Allah Taala sehingga digaga palawangan na tae si bawa punna riwat tu melodonna riwat tu sujudna nanti yang pengen matahara pak dongi di sujud pak capurangi na sabak magi sinin anu kami na malabi pasujud mana ngiri pung Allah Subhanahu wa taala termasuk tapai ini jadi itu luar biasa sini teman-teman lebih kengkeh masih banyak hal yang lain sini teman-teman lebih kengkeh angkat tu meneri masare kasih mita anak maji kasih anakku dia namanya malakai itu masare mita anak podalnya anak tak aja namu sure lo masanro kaya aja namu lo masanro apa mau sanre itu pernah lakai Dagan na okko ni suju baca iri suju pacapurangi Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin ubaca okko bok na gurutta Kiai Haji Abdurrahman Nambok Dalle
Nelorang ibaca guru tayi pak doangan ngewe rimun ripurana ibaca pak doangan na sujud kupuran ibaca maka da subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi we katalu tabaca ni runangi rabbila tazarni puang aja kasih mita ka ale-ale puang boleh ko nyata ya kok sebenarnya pak doangan ngirilal na kurangi doana Nabi Zakaria pak doangan Nabi Zakaria waktu Nabi Lawijah nah iya kia maka di guru tak iya tu kurangi tak gatu boleh kunyata iya ko anak darah dia mungkin tak pawijah ni lau itu iya rujolo peko cara nengkala kaya neko irite batogan le ya ewe puang aja kesimita ka ale-ale cucola ada ko anak darah ye baca ye janda wat di mato ko melo mopi kakak mato dari kasih janda melo mopi baca ni kalolo tak coba-coba nih bu saya sudah buktikan di saudara saya sila surange usur baca ya roh angka sila surat ya makunrai 5 watiro nomor di manisiba nomor 2 di penalakai usur baca maka kade tuntukan ibaca rabbila tazarni tapi iya kong katolatu kiwi aja nanti mereka curita betul aja nanti mereka curita waktu nang kalaturi sila surange upula memang ni sila surange si bato matoy makali aja muripai bitawe decin nakatai siagi na bawah jadi waktu nang kalaturi sila surange pa upula memang kada ka siagi tuloy na tulo no may sekalina dan na isi minggu purang kalatuki nomor sidi tapang kato latuki nomor 2 angke pak bici na lumewa ka ada maka de ustaz angka te jero nasang anu sahabat ewe milotok ko sila surat nomor 2 aku bawa nak mai maka de siaga anu na aku agana maka de sompana hari gero nasang wampan naik na adaku siagi nulle meka pakalambangi 2 bawa nak mai pajaji ni isenang kete mapindri dui turi melu bilang ita dui di mendri adaku aja nu bilangi dini pau bacaan ni bapatihan nak baraka Dika gemis sengiru di pana sebab di mitu ni pu makan siaga mindri letu maku kuwi meneri maku tanam mupi bali boleh pusingi bali boleh misengi makan siaga ji mindri aku di ni pau dia pau letu maku kuwi dia pau maka dia bali bola aku male ta pau aku mawata ngapa kurang matu ditunggu tambah ini melo kok kena ki ya apa kami ko tambah wi opo laki nasa idi lagi digadu ita ka aja na pala takut tenangi lebih pakalilin na pak maku kewe keadaan na kampung ewe apa saman na je dui mani manca ji ukuran ipodangi matu mega maka de siaga me di mendek na sila surang upodan ni matu 100 juta tapa maka de tungam moga ma beli mo aku tenangi lepodasi na sa tungam moga demi na pulangi maka dah tenaji bangsa namu dipindri ki 100 juta jadi melo ka amang aja no paui maku kue dia na ko popola tu maku kue jadi tambe bu idi engke hadire ya kong katolatu ke anak ta aja na ipawiru di menre na engkato wita iya ko megai na sutingi iya ko megai na putoy na pala sabarkan jadi ni tani bali bolana nasalahay di na tumak bini di maka dia makin saya 100 juta bali boleh jadi tak kajan nak mana kalau le mak bini apa turiniti rumah ke ega nanti tu ga turut lokwa ka mata itu maka dia uang panai tambah menitu apa ire di ogie matan regen sita tumelo ballo tumelo maga ina rosesai ki jadi bayi sangat dia bukan kalau tu kan tak perhatikan ni nomor sidi
aja mojo lo tapalakai bikuli nagan na 10 tahun na. Apa terus terang po laki nomor sip di Kabupaten Wajo tu gana tahu masarang tabi nomor sip di Wajo itu si Sidrap tahun 2022 si tahun 2022 si tahun mi bawang aserara tu nalap bitau masarang depiga gero nakane dispensasi betul na din wat dingi palakay na lakay mito masarang melo pituratu maka di pagawin na pangadilang agama Kabupaten Sidrap pulang-pulang ni cik di pakam pengusah apa dito si merepak muloy tau ega itu siya informasi na sebab merepak kata mawayo bini na Pak Bupati di na paja kasi na pauko masyarakat maka di milo tulung nga aja tapalakay malulu anak ta. Iya, angka tu nama te makalaga tu na ji igurang Pak nene na masika. Iya ro nene masika. Apa makali lebih mesej na baja. Di gamau dapi de cina poku. Ya jinasa ustaz palaka ini alaku gampang Pak Burana itu. Iya kong katolat tu ke anak tak terungkui nene na. Terungkui. Aja pasui. Peko ni kona tanay ki ustaz maka ni kata ko saliwang pulang era mo papasing de nasu tu de nasu iya ta pulangi maka da papasing de nasu kali papasing tomato na sapa kaya aja na pala wasu na di na tu nasu itu daripada ipalakay anak malulu pak tabi pengalaman ku yewe de nagan nakasih tangajang tato nga okoro pos na pos jagana pengadilan agama Sidrap 1 minggu yang lalu tato mabang okoro pak wih iya sing kemalapor utanay siro petugas ka maga siro na may masarang di namita ang kasi maga si palero sa may te masarang maji na to wih di namita ang kasi ka ko yero na sang pura ni batal na pura ni mapacin ni yu pulangi ro pagawai po laku kalau lo makan jatuh dango kue na cata ro jandai yaitu yamping ibu maku kewe oki kotoe janda me kamindre janda semakin di depan angka tu makada 5 kali janda belum lobet angka tu runtuk makada biar janda yang penting rasa gadis daripada gadis tapi rasa janda pokoknya mindre janda maku gue lo ka Allah salewe ukwa jine kan nama sigi kolan kata teroki ukur maka di harga janda diskon 50%. Pokoknya unroy ganar janda bakangan ke kampuku maka dia tahu beli bolaku dia kena buat dingin tarik kurusasi mundi maka dia jalan janda unroy ganar janda ukur tapi minta maaf kak ini bu iya ro anak tak iya ko bicu mu pini palak kenapa di kelas di SMP pak palak ini lepasan ini palakai sekali ini puri palakai minta utama kamarai ukolakai apa melupu lakai na coba nabi cumui lakai na pada pacar mai waldingi makan anak-anakmu pada kak itu iya maku ibu tapi saya minta maaf dengan sangat ini tadi maka ada cawa-cawa sekali na melo sifat tujuh na lakin na ila dengi madecek decing deni sengi mana sih benena pikku ni carana mereka maku kewe jangan makan SMP mahasiswa nih S1 nih bahkan kena pura malakai deni semana suwe apalagi maku kayak sekurir no napa nih mata lipumi dia aku angka ni suruh kan ni maku kepai apa yo ko suruh ga to makan bang meka manre dini sali orang ya maku to mata lipumi na subale kurir tapong kapule laku angka ni suruh ga
Itu inilah yang membuat malas ini teman-teman, bikin saya minta maaf dengan sangat. Nih, nah kembali kepada persoalan masalah ini, insya Allah tidak ada kalah ketika diselesaikan di atas sajadah. Sempajangi Pak. Iya. Iya tu yang pengi sempajangi wek kelima sasusiwan ni. Magai barikom mengidigagan olah Allah na yerwat ditakalupa tahu. Tapi ternyata mana lagi kelima. Ang kamu pun olah Allah na tahu nasaba sibu ni jama-jama lino gangkan na din na jampang masampajangi. Laomi lagi tema pindri buti makukewe me kali na sampaja Pak. Tapi saya minta maaf ini. Ikap bini je na saya loro ni na sa baja pasti. Loro mo baja. Coba. Tapi ketika insya Allah ia komelo magampang ipagaw sampajangi, jadikan salat itu sebagai kebutuhan, jangan jadikan sebagai perintah atau kewajiban. Meredi itu sampajangi pagaw kuturia sa kewajiban, ya sangi perintah. Tapi kalau dikajadikan sebagai kebutuhan, betul na kebutuhan, majani set dikunini pagaw. Iya komelo ki tabe dia pak guru ki iya komelo ki angka korilalan na watakaleta sempajangi majani set dikulini pagau taltak kuragai lalo ipakanjaki sempajatta gangkanna sempajangi na papuji lalu ngijolo iru lalu ngipekko carana sempajangi puji ki aja nih dipuji sempajangi lalungi jolo ero betul ni lalung mega tu carana lalungi ya gurini peko carana makanja peko carana khusyuk. Kalau ini sudah didapat kota lolongan ni we wat ditu janji matu takak bereki we engkatongan ni iya biasa orang pe makana peko carana supaya mak beraka sampajangi nomor sidi pakanjaki watuna itu. Iya kumilu matuki mas sempajang magina ipa terlambat kumilu matuki baka kanjak na sempajangi ipa pole kumasigi itu lumak beri jama tabe ibu-ibu ini biasa ada yang tidak mau ke masjid dengan alasan masarolak bi sempajan nama kunrei kokoi bolai. Saya kadang melihat itu bisa di zaman dulu. Iya ko watuna labit taro memang makun raya malabi ko boleh no ko masigi nasaba watiro di na ama kampungi. Tapi makani nabita angka desana janganlah melarang para istrimu datang ke rumah Allah. Iya silakan ke masjid Bapak Ibu. Makanjak ko tolo masigi mak beri jama. Aga kanjakna tengkelingi iya ko pak bere jama ita we pada ilauna ko malampe umuruna magi na wading pada ko malampe umuruna tengkelingi iya ko mas sempajang ngilo cungke alalena mita we sasosiwani alalena mas sempajang idi sasosiwani mas sempajang ki tapi mak bere jama ki iyan nang siwan niya idi pak beri jamae ireket 20 pitu waninna berarti eka 20 pitu waninna mas sampajak sasosiwan ni locungka eka 20 pitu waninna mas sampajak napai pada sampajak tadi cicang pak beri jamae magi tanam lampi umuruta perbandingan dulu satu. Yang kedua kanjak na kutu pak biri jama iya kutu pak biri jama na to malasa ki malaporo imalekae makade puang angka tatayawai benengnya de na malasa angkek ko masigi gangkan na itarima biri jama tui sempajan na to pak biri jamae na takko malasai na sampajang uko bolana na sabak malasai tetap terima biri jama sampajanna na sabak pak biri jama ini luar biasa. Yang lebih hebat lagi iya ko pak biri jama ita gue orang yang sering datang di rumah Allah maka Nabi tadi dia bagian daripada keluarganya Allah.
keluarga na pong Allah Ta'ala itu to engke tulo masigi na pong Allah Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah. Situngan-tungan na to engke rorasi masigi man amana billah. To engkay matappa ripong Allah Ta'ala. Wa bil yaumil akhir matappa ang sahirakna. Wa aqama shalah natatungan sampajange. Wa atat zakah napasusaka na. Jadi yak kumelo ki insyaallah mega barakat na tutungat ta pakalinot ta latu akhirat matu. Rajinlah datang salat berjamaah. Ya. Ada sekarang ini malah bukan lagi lebih afdal di rumah, malah ada yang melarang. Tidak boleh perempuan ke masjid. Naciangi benena lo masigi tapi dia naciangi lo botingi. Namegangnya bala nama kunre itu kole botingi. Na iye kole masigi aga bala nama kunre kole botingi. Tabi marumo iya wita makunre kole botingi mapasilolongan mi alli poto alli wajaju alli baju saragang iya mirna pasilolongan wita maka balo apa mani we makuke pa tabi tita mato tu kapang ko kamput teh apa iya ko sidrap maka baka puto manita we iya maka baka puto madari kata kajan nak mite kakak we ulama pata we we sekali na pura kak macarama tapang ke Bu Aji bawa ngapoto foto lebak kira-kira rong kedua jari nasang ustaz umumkan ngicik dek nak runtuk kak foto lebak jadi umumkan nih kade ni kata de foto na tu loki mai laku ulawa lo puje iye mariawa daku 50 gerangi magi lo umum kalau umumkan meni si tengah jam liga malai tapeng kemana ha papalan rulawan lalu si depeku bali bolaku ro ada kue di cocok ni itu gerek jolo siaga gerangi wah natangai napa kak nabici nasahe semperutang alah wasengnya tu lawang nasetaninya semperutang wasangnya ya sini nalalai ulawa mana itu paling iya jadi aja mobu pak malah datang dukung kata sisiku foto nah maka lewe sogilo puye di agama semperotami iya ya regi foto Dubai enggak sih aku terkenal di foto Dubai itu ini tapi coba kalau ke masjid orang agak curi to ketolo masjid paling nggak memang miraja tahu itu agak di pas dia boleh ke pacar ramai dan sebagainya ya itu ilah masih ko tupur mas sempaja macuri taki tapi kalau ibu tinggi paling parah ya kalau memiliki ibu tinggi puri ni ibu tinggi na salah mana nggak mite ibu tinggi ternyata ungkok na ayasang nasa kuwi tegarata nalakai namanya kemakuru benina makan kay di malaman ng curi tero di no ding pakita te pake mukuru benina tahu di no ding amo titi ko ale namo puji wi itu di no ding apa magi ukuni rumun rupa takajan ka akuasan na pong Allah Ta'ala keadilan na pong Allah Ta'ala magi no ding coba tapi di makuiro ini saya ingat ke sini teman-teman lebih ke hadir terus yang kedua komelo ki mak barakat sempajata fa insyaallah agaknya roh pakanja kilali baca-bacana betul ni pakanja ki bacana iya ko tumas sempajang iya nama lengu siapa aja ni siapa mereka imelo ki malampi na mereka iya nama lengu yang keempat tarolalu pakanja ki tumak ninana rukuk-rukuk na sujud-sujud na ya lai si curitan lo komatoan ita we ya pokok tomatoan na tu kang di nanuli malam pu malam pula ada rokok yang pentingnya populer rokok nah mako turu pemang ipakanja gitu paparingerangi iri sengi makanja paringerangi di na makada maringera teru tahu di gato mulai maliwat nyuram pe ko masigilingi makane di gato mulai 100%
peringeran na mingerangi puangi to syukur pak ko 50% isatna makanya andre guru ta maka dia tu ya sange khusyuk tani itu maringara taru ko pung Allah taala ya sang khusyuk apa dia mulai kiki pelia sang khusyuk maka dia ko lesi peringerang patuju si iri ya sang khusyuk pemanya lesi mingerang sandala salai sandala patuju si lesi si mingerangi beneta palesi patuju si engkau motor apa ko beneta ingerang iya mana ko beneta tahu kaiyalah satu iya. Ini kan bahaya. Itulah pengaruh syaitan. Selanjutnya, namu makanja wattuna, makanja baca-bacana, makanja rokok-rokok na tumakninana, makanja tu peringerana, tapi nomor dia bahaya. Ia mega sulangi sampai jatah. Nomor 5. Aga yero sapana. Ia mega sulangi sampai jatah. Sapana sampai jangi. Tupura milau da subuh milau dalle na patolo pasae tapi elanggai olae sapana sampajang itu terdengi beraka na sampajang si bapak dongi tu milau 2 milau pangal 5 kega tapi nalangge olakna si salai sapana sampajang itu iya pura ki milau datang ka beni to mala sibuk napa to mala pulupe to marumus noe sapana lada sampajang itu iya terdengi beraka na sampajangi na sama kay kuwarengi contoh ya konakan na ki asamura loki maparisa ko dotoro narengi pak bura asamura tanri pak bura asamura te turi manre to kilase manre ki tello denul le pajai mapat diamputu tak na sama kay sapana asamura itu ditandri makoto tu sampajangi ya sampajangi dinu lima barakae ya koturi engkai ke dosa lai ipagauki dinu lai ijasi pakan ni tawe ipat diri atin na tawe to mo jasi pa ka belu kata kurangi ni metere elangga ni olah ipat diri ni atin na tawe akade-kade ni tawe digasalana sapa namana sampajangi itu iya jadi komeki mak barakat sampajata hindari pantangan insyaallah. Ya kau yang yule papole be, maka salat akan menjadi kebutuhan. Ya. Seterusnya, mungkin ini penting juga saya sampaikan. Maka dah ya runabita waktu ni pamiraja salai sempajang ipaterima yangi. Mereka itu berjalan dari masjid ke masjid, bahkan sampai di atas juga ada masjid. Namanya Baitul Ma'mur. Aga batongan lagi. Maka dai ajalah luki mengka malupai di masigi. Mu pikir jin jama-jamangi pa ajalah lu tak lupai masigi. Duan rupa na ngeram masigi. Nomor sidi. Ia ko masawala idale tingerangi me buarangi bola leta o ko sarimundin na pungala taala. Tengerangi me buarang nyaleta masigi uku sarimundin na pong Allah Ta'ala piko yasang makari jancina nabita nasang jancina pong Allah Ta'ala nasa nabita mambana lillahi masjidan nigi bangun ibola na pong Allah Ta'ala na karena pong Allah Ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah ibang ngate bola matu kusarimundin na pong Allah Ta'ala. Ya kung kabola tabangun makukoy paaliwa kanjak na dinul papaday matu kanjak na boleh ni buarang ipuangi piko carana talay sara masigi ya kung masigi pa aja teragu jangan ragu pak wakita orang itabe iya tu boleh okolino lewat siang kita bangun tapakanjaki tapi tinggal rame meni maka dia itu boleh okolino pena ipakanjaki pena macawe isalay tinggal langiro ia boleh kolino pena itato tapakedo ay pena macawe ita salay di na disalay ro tapi ia to si boleh bangun ko sarimundi pena jok kawatue pena malampe umurue pena macawe ilawi ira ro makanja jadi kumakoy ro tinggal rangi bangun matoy bola ta okolino ingerangi bangun ngati alay ta bola sarimundi na pong Allah Ta'ala
Ni kata rogi matu sari mundina pengatala mak batalangi to angkai mega bolana na makanja o kolino tapi degaga bolana ko sari mundina pengala taala. Iya boleh kolino bu tabe to syukur ko yule mondro 50 tahun. To syukur. Iya. Na biasa katau kasih 30 tahun 40 tahun apa mak bola. Iya. Dia na tapa jaji. Ko 40 tahun umur ta. Itambah 30 tahun, 70 ni tahun umur tak. Na iya makuke umur na tawewe. To syukur ko irabi 70 tahun na. Iya, merepa kak masu mata siya bu. Waku tanangi ayo ko mata siya kak waku tanang umur na tay. To matewe. Na iya rumege urun tu kapal 6 ni. Balalo rum tu kapal 7. Aja men na 20 na, labi 10 na. Apalagi 100. Ti. Ia mega urun tu 50, 55, 40. Makomiro. Balalo urun tu makanya 70 stas jarang saya dapat sekarang ini pak. Olehnya itu saya ingatkan ki, ajak kama makanjak bola atau kolino, mak betalangi ki matu serimundina pengalatala sapai bolata, dega bolana, magai denang kanuru sui bolana pengalatala kolino. Makanya di panitia masih tabe. Betul-betul lah ikhlas murusu ibolana puangi tanyana patok jama-jamang itu murusu ibolana puangi mancaji panitia masigi pak terus terapa laki maka turajing iya ko tu mancaji panitia masigi bantak-bantak topi tu agak bantak-bantak pi betul lah bantak-bantak mega tu curita mega pak protes terutama tu dia kalau masigi itu merumu protes. Iya, saya sekarang ini membangun masjid, merintis masjid dengan pondok pesantren tahfiz Quran. Iya, upulangi pak kampungnya, ala kukong kami ulama cerita, lo mukimai. Apa merumu pak ditemu matu yang liangu tu, ditemu yang liangu tu, kedewi pura simeli auto stasi Fortuner, di kumatu awal liang. Tanya adina masih tapi begitulah bapak yang hadir di makan-makanannya bantak-bantak pitu ya kutu panitia masigi. Tapi insya Allah iya ko masigi yurusuk ni pakanja kimonia na tulung ni puang na pajaji masigi kita. Saya yakin begitu. Dan tabe biasa kalau makutana makada agak-agak jitan ustaz we napa je 250 tu masigi teh mana ka mana ha. Jaji tu ni seramana na meto ni jaji masigi ada aku dituga sedih mi rumah makale ipakanjaki ni tabang bolana puang yang kedua de uliu matinro ia ko de upura bilo doang aga pak dong aku pak puang tapa jajan ngak bolata iya rumah baca pak tapa jajan ngak bolata puang ketuhi teringnya cening ngati teh masumbang melo ka pajaji bolata puang teriru Nih ku pengalat ta'ala melo pejaji bolata ada saja jalan yang Allah berikan. Saya yakin. Napa nih ya kong ka masigi insyaallah turing kain renah makanya itu masigi kong kain renah. Engka tu itu masigi we ega pasal do na. Sana tolo mak jinni lah uso berle patutu na karangi. Pura ni karun tu di patutu karang sebarang dia belaka pura tu karun tu ya patutu karang cari-cari apa itu doa ayu. Ini terkadang saya pikir masuli ke jero karang itu tapi ya kung kamasigi dia na pagi pakanjaki kan luar biasa makita matai dia na ici dan sebagainya menyama papina dingin terutama apalagi sekarang ini mega ni masigi betul nih jamaai masa pasapa tuh kira-kira rumahnya menyamang iset di sikit alhamdulillah ada AC-nya olehnya itu saya minta maaf murusi dinangi tingerangi masigi tabangungi bolana pung Allah Ta'ala ajak tamasara ko masigi nasilangi puangi pung Allah Ta'ala silaki de no de itu kelebihan aku tuh masumbang ko masigi nomor sidi nasilai pung Allah Ta'ala 10 kali lipat ukulino lino dikit mate kulina pura na liyangi jancin na puangi manja abil hasana
falahu asyru amsalha nigi kita masumbang mapakangkan lumadece siddi iselai 10 kupung Allah Ta'ala di nawat disalai ayat itu. Jadi kung katong masumbang sisa seming tajang 10 sa lisu itu ini tuh yang pengen karilalan na kita Riyadus Shalihin ubace kuro makada tu waramparangi ko ya barengi di agama na puangi manana macurita mak bicara itu waramparangi aga na sa waramparangi contoh engka seming ko bolata sisa makada seming ya ko nak bareng ngapong gawa ko masigi iyewe lisu ka 10 jadi waktu nok ko boleh sekali na ya bareng ko masigi maka di semeng puakku betul na punai semeng waktu ko bola tak si 5 tapi tak bareng ako ke mana puangi lisu ka matu 10 satu. Yang kedua aga pindah seorang perangi maka di waktu ko munro ko bola tak de na paja kata jagai pole we talangga sika pura sika talangga takabombo kisika mako batina jagai aja kama matadai aja kama magai maku kwewe tak baryang rima sigi ya to si matut jagai ki ko sari mundin na pung Allah Taala. Itulah percakapan harta ketika diserahkan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja tamasara insyaallah. Kumasigi Pak. Ya. Cuma saya ingatkan sini teman-teman lebih ke hadire yang saya ketahui sumbangan dengan zakat itu beda. Zakat itu tidak boleh masuk masjid untuk pembangunan, tapi sumbangan sedekah bolehlah masuk masjid. Zakat hanya diperuntukkan pada orang. Siapa mereka? 8 bentuk golongan diterangkan dalam Al-Quran di surah At-Taubah, termasuk orang anak yatim, fakir miskin, orang yang dililit hutang, orang mu'allaf dan sebagainya. Ada 8 bentuk orang, itu saja yang berhak menerima zakat. Zakat tidak boleh masuk masjid untuk pembangunan. Tapi kau masumbang kau masih di mana tu masumbangi aja na tu mega cerita tu kau tu masumbang berani bawang nisan itu pun Allah Taala. Elo na to nang iro panitia naliangi tehele naliangi pace na pasarangi o ko papacinge tat ni na tarima puang itu sebagai amal jariah. Apa mega tu wi tamasumba pak maku kewe pengalamanku bangun masigi ia rupa sumbang evita ia mimega masumbang semeng ustaz tehele tapi degaga jina tukangi piko carana mita pasa tehele ko degaga jina tukangi mako miruita besi semeng kasi diga makada angki sumbang kustase untuk gaji tukang desa dinang kawang kalinga makuru jadi mereka pudaki makade asumba bani angka paling parah megangi pakutanana na sumbangan na makade ustaz mereka kumasumbang tehele kinri pasang makade kak dewi sangi patanya kak tukang makade de makutana majak kamana sangukuru yolone mangi tapasa sunna masih kak magi kukuro ibu nasang engkamu kapalang ululung nali nunriti mas sempajang apa ukur nasa yung sunna makade ka hebu namu ko yasa ipakan na tehele tay tataki lulung kapalang makade pi ko yasa kakate gare iya ko ligagi tehele tatapasa ngukur sidos makanja gadi tamasigi nasa de na suku nampi namukko miro tapasang namukko miro yolo namukko wesewe tataki lulung kapalang itulah Allah. Tapi makari je pak sidos to mi je nasa mi wasumbangan maka ni kumakiru megan ni pakutan ni sumbangan na sidos mo pala mina sumbangan sakin rimi pasang aku deh bisa ngia tukangi patanya kat tukangi jadi inilah pengalaman yang saya dapat selama mengurus masjid ternyata sama sekali tidak ada menyumbang untuk gaji tukang jadi kau ya aja na asumba bani kecuali kung kami to nazarta niat ta maka iyo ko dupe ka bay matu iya melo tu dipacik na insyaallah pakuro iyo ko matu dupe ka bay iya melo maja ilampulna boleh
Iya. Iya mana mimatu tabawa serimundina pun Allah Ta'ala fa insyaallah. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj ini, hikmah yang pertama kesimpulannya adalah jadikan salat sebagai kebutuhan dengan cara apa yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, lauki makbiri jama. Yang ketiga, tingerangi bulana pun Allah Ta'ala supaya matu na bangun ngetoki bola pun Allah Subhanahu wa Ta'ala serimundina fa insyaallah. Ya, inilah mungkin yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat berkah pun Allah Ta'ala budi. Tingerangi enak tu aja sapalakai mele. Tingerangi. Iya, 10 peser atau nenapa tapalakai ya. Ya, insyaallah supaya apa? Oko pengadilan aku ke ibu informasi saya dapat pengadilan Wajo melo 2 sebu berkas antri siap cerai. Pengadilan Wajo melo 2 sebu berkas antri siap cerai di Kabupaten Wajo di kantor pengadilan, dan kebanyakan adalah pernikahan dini. Betul na buti melulu. Nah, jadi insyaallah iya tersuruh mo isak barat ini nah. Iya kay sak barat kini ne. Taruh juro mulupo-lupo putah. Di panisang imana suwe. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan akan nange urang pengki engke amalkan ni Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin di surah Al-Anbiya ayat 89 insyaallah. Saya ulangi, surah Al-Anbiya 89. Kalau lo cocok to anak darah cocok to janda di mato komelo mopi among kabini na cocok to na baca tapi lenginya na agero supaya suri sibawa kipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setiap sujud terakhir saya berusaha selalu membaca Rabbil tazarni, tapi agaknya aku pak supaya turi si bawang ngapung Allah Ta'ala lo kampung na tawi puang aja kesigmita ka ali-ali lo kampung na tawi puang si bawang ngapuang. Itulah niat saya. Insyaallah besok malam saya memberikan hikmah Isra Mi'raj di Kolaka. Minutulat alalikum yundang. Jadi puang si bangga kasih lo kampung na tawi. Iya, insyaallah besok subuh saya berangkat jam 1 besok terbang, dan mudah-mudahan dengan doa kita semua saya diberikan keselamatan pergi dan pulang dan bisa dipertemukan kembali kepada kita semua untuk peletukan agama Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.